Novina u 2016. godini u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija je ta da su se okrenuli tržištu. Angažovali su sopstveno ljudstvo i mehanizaciju kako bi obezbedili prihode. Kupili su i deo potrebnih mašina za izvođenje radova. Počeo je da se rešava višegodišnji problem oko obezbeđivanja čiste pijaće vode. 2016. godinu počeli smo sa finansijskim problemima koji su rešeni nakon dolaska Ivana Devića na mesto direktora. Tada su obezbeđeni i svi uslovi da počnu i vidljivi građevinski radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode i oni će biti nastavljeni bez ikakvih poteškoća do samog završetka tog projekta. Radili smo kanalizaciju u 7 naseljenih mesta, negde je ona nastavljena od prošle godine, negde su započeti novi radovi, umeđu vremenu je i završena vodovodna mreža Mihajlovo-Janko most, u Melencima je saniran vodotoranj, izbušen jedan novi bunar, toliko su i završeni pregovori oko nabavke mehanizacije koju ćemo koristiti za iste namene u narednom vremenskom periodu. Pred kraj godine pod otkrilje smo pratili i naplatu naših usluga koja će biti realizovana naravno od nove godine, tako da spremni dočekamo 2017. godinu. Ono što je bitno još da smo ove godine objedinili rad sa korisnicima na jednom mestu i uskladili ga sa zakonom o zaštiti potrošača i odlukama Skupštine grada. Nekoliko crpnih stanica ove godine profunkcionisalo kako u naseljenim mestima, tako i u samom gradu. U 2017. godini prvo nas očekuje i ono što je najvažnije, završetak postrojenja za prečišćavanje pitke vode. Znači, građani ćemo posle više decenija obezbediti pijaću vodu na svojim česmama, će građani imati. Zatim sledi nam zamena svih vodomera, u toku je postupak nabavke vodomera i čim vodomeri pristignu bit će i zamenjeni na teritoriji celog grada Zrenjanina, kasnije u naseljenim mestima. Po svemu ono što je najavljeno, očekuje nas jedna mnogo uspešnija godina nego što je bila 2016.